Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo nuru ya Mashariki. Imana ikomeze ikurinde kandi iguhe umugisha. Yenda umushakamba muhise ndi kumwe n'umuvandimwe Sentama. Uwiwe Sentama? Wiwe neza umushakamba muri amahoro. Turi amahoro. Yego. Tuje mu makuru yo ku itariki ya 11 z'ukwa 9 2024 amakuru y'ikinyarwanda ndetse mu masaha y'umugoroba. Yego. Muri aya makuru yacu rero tugiye kwibanda n'ubundi nk'ibisanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tunareba n'andi makuru bifitanye isano. Yego. Turibanda ku ngingo z'ingenzi zigera kuri 6 aho tureba imirwano ikomeye iri kuba kano kanya cyangwa muri aya masaha muri Kibabi na Kinigi muri Masisi. Ubwo tunarebe n'imirwano yiriwe ku manywa, na turibuze kureba kandi ku ngabo nshyashya z'abarundi ziri kuzanwa inyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe. M23 kandi nanone yaciye amarenga yo ko ishobora kubohoza umujyi wa Goma vuba aha. Ikindi kandi igoma umutekano ukomeje kuzamba ndetse abamotari bahawe nyirantarengwa y'amasaha. Kisekedi yavuze ku isanganya yo muri gereza y'Amakara nyuma y'igihe kinini cyangwa se y'ibyavuye muri iyo gereza cyangwa yabishwe muri iyo gereza batavugwaho rumwe bitewe n'abo leta itangaza, imiryango mpuzamahanga igatangaza abandi n'imiryango yigenga. Ndetse kandi turubuze kureba abayobozi ba FDLR n'aba FRN nk'imitwe ibiri irwanya u Rwanda baherutse kwakirwa mu Burundi bagakorana inama n'abayobozi cyangwa abategetsi b'u Burundi. Bwana Sentama, ngira ngo aya makuru niyo tugiye kugarukaho, ariko tugiye guhera muri Masisi nk'uko nari mbivuze mu mirwano ya Kibabi na Kinigi muri Masisi, aho n'ubu kano kanya muri aya masaha bishobora kuba rukiri kwambikana. Nibyo koko bwana umushakamba, hariya muri Masisi Kibabi na Kinigi ubwo ni hafi ya Rubaya, ariko ni agana hirya. Ukuvuga iyo uva i Goma werekeza Rubaya, aho ugera mbere ni Rubaya, ukaza kugera Kinigi iri ku ruhande, noneho Kibabi ikaba hirya cyane, niyo iheruka hirya. Iyo uyirenze wambuka umugezi wa Nyabarongo, umugezi wambuka werekeza ahitwa Gatoyi, ahantu hari amashyamba cyane ataraturwa cyane. Aha rero niho imirwano yabereye, abaye imirwano ikaze, kandi no mu kanya tuje muri studio imirwano yari ikirimo, ariko ikigaragara hari isoko y'amakuru imaze kumbwira ko FRDC n'abo bafatanya bari batangiye guhunga bambuka umugezi wa Nyabarongo werekeza i Gatoyi. Ni ukuvuga bahungaga agace ka Kibabi. Yego. Kuba bahunga agace ka Kibabi ni ukuvuga ko bakubiswe. Bakubiswe birumvikana, nta wahunga adakubiswe. Babonye ko barushijeho imbaraga noneho batangira guhunga. Bahunga rero bambuka umugezi wa Nyabarongo. Yego. Rero bawerekeza muri Gatoyi, aho bita Nyamabo. Yego. Ariko kandi hari n'indi mirwano ngira ngo yenda ushobora kuba utarayimenya. Yego. Hari imirwano yabereye Rubero. Rubero habereye imirwano? Rubero habereye imirwano muri kariya gace kegera Kikubo. Mu kanya narimo nkurikira amakuru, mbona hashobora kuba hari koloneli wa FRDC wishwe, akaba yapfanye n'abandi basirikare yari ayoboye batari bake hariya muri kariya gace kegera Kikubo. Uwo akaba ari koloneli Ndoro Zolo wa FRDC, akaba yapfanye n'abandi basirikare batari bake ayoboye. Ndabwo mu buryo burambuye mu makuru butaha dushobora kubagezaho ibirambuye bijyanye n'iyi mirwano, haba hariya Rubero hafi ya za Kikuvo, ni mu nkengero za Kikuvo, noneho ni byavuye mu ntambara, byangijwe n'intambara, mu ntambara yabereye muri Masisi hariya muri Kibabi. Yego. Amakuru y'ubutaha rero dushobora kubabwira tuti genda hafi akazi
ibingana gutya ariko FARDC n'abambere babo bari bamaze gutsindwa. Yego. Ngira ngo ni imirwano nk'iyo yo muri Masisi, urumva ko n'ubundi bacyashaka ko totera Rubaya nubwo nyine byananiranye, gusa nanone uyu munsi mu bice bya Rucuro havuzwe imirwano mu bice bitandukanye byo muri lokalite, ubwo ndavuga ko ari Rucuro ariko mu bice bya Bukombo. Bukombo urabizi ni nini. Bukombo buriya ni agace bariya abantu twagiye tubavuga bariya ni aba FDLR bagiye basigaramo hariya hagati. Yego. Haraza bayikuragamo imyenda bakisha mu baturage n'imbunda bakazitaba bakazihisha mu bundi buryo basigaramo hariya hagati. Iyo babonye rero bari kure y'ibirindiro bya AFC mu 23 icyo bakora batangira kugira ngo rero icyabaye icyo abantu bita imirwano nuko icyabayeho nuko batangiye kwambura abaturage mu 23 AFC yahise basanga iratabara ijya gutabara abaturage. Ariko ntabwo ari imirwano twakwita imirwano kuko ni abantu baheze hagati babandi tujya twibaza uburyo bazavamo. Ari hariya muri Bwito, muri kariya gace ka Bwito babamo hagati. Rero ahangaha batangiye gukwirakwiza ibihuha, bahinduye uburyo bw'imirwanire, basigaye bakwirakwiza ibihuha ugasanga kare bahoze bavuga ngo Gicanga yafashwe. Inkuru zabo zirahari rwose uvuga ko Gicanga yafashwe. Nzibonye ngira amatsiko. Hari abantu nzi muri Gicanga nahamagaye umwe, yemwe njyewe yanyihereye igisubizo yahawe ndebe niba nkibona hafi. Ariko yarambwira ati nta mirwano muri Gicanga. Nta mirwano rwose, nta mirwano muri Gicanga niko yambwiye. Nanjye ndumva amajwi mperuka y'umuntu w'Igicanga yagize ati Gicanga turamutse neza turi amahoro, gusa ngo Bukombo niho hari kumvikana amasasu ariko Gicanga bari amahoro. Urumva ko nawe yasubizaga uwamubwiraga ati ko turi kumva ngo Gicanga yafashwe. Ngo Gicanga yafashwe rwose. Ibintu byantangaje. Ntabwo kuri social media barayishoboye, bari abavandimwe bo muri Kongo b'abakongomani cyane. Uwo muntu yadusubije ati yatubwiye mu rurimi rw'Igifaransa, Gicanga est dans la quiétude. Urubuga Gicanga iri mu mutuzo. Le combat sont dans le groupement de Bukombo. Imirwano no kubera muri groupement ya Bukombo nk'uko wari umaze kubivuga. Yego. Sur la colline appelée Kukanyura Amagori. Ubu bariho barwanirana basigayemo hagati ku gasozi kitwa Akanyura Amagori. Arambwira ati mwaje kuno très bien ahantu mazi neza. Il y a une grande distance de la Gicanga. Kuva ku Kanyura Amagori yerekeza Gicanga hari urugendo, ari intera ndende cyane. Yego. Urumva rero ko uburyo batangiye intambara y'amagambo yo mu binyamakuru za propaganda kugira ngo bateshe umutwe FCM 23 ngo bahafashe ariko bahafashe batigeze baharwana. Ni nka kwa kundi Patrick Moya yavuze ngo bafashe Vicumbi bafata Rwindi n'ahandi. Ni bene ibyo rwose. Ngira ngo ni ibisanzwe ko ibo nta gishya. Nabo barimo barwaniramo hagati ni bamwe bahezemo hagati. Ingabo za AFM 23 bamwe bamanutse Mweso ni ku rubibi rwa Masisi
na Rucuru. Yego. Baramanuka bagera Gashuga, baramanuka bagera za Karembe. Banyuze mu rundi ruhande bumvise barwana ihura. Bari bameze nk'ababazingiye hagati, barimo hagati. Yego. Barimo hagati hari igihe bagira bakanyeganyeza ngo bumve uko babona inzira ibavanamo. Ariko ubundi ntabwo bari mu Tanzania. Birumvikana. Nubwo bavuga ngo bafashe bafashe. Ntaho baba bafashe mu kwikira igitabo agaseka. Yego. Reka tugere muri Karehe Nyabibwe aho ingabo z'u Burundi zasutswe ku bwinshi. Nyabibwe rero haravugwa ingabo z'u Burundi nyinshi cyane. Nyinshi pe. Ingabo rero zikaba zije hariya kugira ngo barimo kwitegura imirwano. Imirwano ishobora kwerekeza mu bice bibiri. Ariko igamije gufungura uriya muhanda werekeza Kivu y'Amajyepfo. Uyu muhanda wa Sake Bweramana Sake Bweramana bakomeza Nova za Karungu Nyabibwe. Yego. Manuka muri Karehe yose ukafata hitwa za Kabare muri teritwari ya Kabare. Kumvikana genda kugera i Bukavu. Yego. Bariya nicyo bagambiriye ngo bafungure hariya, kandi bafunguye hariya ni ukuvuga habaho guhuza ingabo z'Ikivu y'Amajyepfo ziri muri Goma, mu mujyi wa Goma. Ngira ngo byabatwara imbaraga badatekereza. Sinzi n'izo mbaraga niyo bazibona, ntabwo mpamya ko bazabishobora, bizabagora. Nk'abahera kuri zero aho bahagaze, benda uretse kiriya gice cya Karehe, ahandi ni uguhagarara mu mazi. Yego. Mu mazi ubona M23 AFC ibiri hejuru y'ayo mazi, mu misozi yitegeye amazi. Ubwo rero ntabwo bizaborohera bikomeye. Nyabibwe rero bashobora kurwana bamwe baza za Karungu bamanuka bakamanuka Karungu baza berekeza za Minembwe bacira bitwa za Nyamasasa ibyo ngibyo bakaza bahuza n'abo mu Sake. Uretse ko twiteze bariya baramutse barwanye. Yego. Tega ko n'abigana bashobora kugaba ibitero hariya mu Sake. Wenda bagambiriye ko bahuriramo hagati n'abariya baturutse Nyabibwe, ariko bizabagora mu by'ukuri kuko M23 yabatanze imisozi iri hejuru. Strategy. Bazabona banyura. Abandi rero bashobora kurwana berekeza muri Karehe, bamanuka banyuze za Numbi, ibyo bice bya Numbi, kugenda kumanuka kugera hariya wumvise za Rumbiki. Yego. Baganisha muri ibyo bice. Niho bamwe bashobora kuganisha. Ariko rero buriya urebye se ntubongeye hari igihe njya mbona Abarundi yewe na FARDC bajya bagira ngo M23 hari yarahindutse, ntabwo ikiri yayindi yabakubise imbere. Hari igihe baterera rimwe nka kuri abo nk'abantu muri Rugero, abandi bakarwana Masisi, noneho bakibaza ko hariya nta ngabo zihasigaye. Yego. Zikora uburinzi gusa. Abandi babajyanye aho ngaho hari imirwano gutanga pasipoti. Gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo bariyo. Noneho iyo babikoze babigerageje gutera basanga bibeshye kuko bahita bakubitwa inshuro. Aha rero nibyo bya bindi twavuze mu cyumweru gishize ko hari ahantu hari imirwano mu by'ukuri, hari umwuka w'intambara cyane. Hari gututumba intambara ikomeye cyane pe. Byiza cyane, reka dukomeze tujya no ku yindi ngingo, ku ngingo y'uko M23 aciye amarenga yo kubohoza Goma vuba. Ni amakuru yashyizwe hanze na M23 nk'ibisanzwe.
uyu munsi ku itariki ya 11 z'ukwa 2024 umutwe M23 waciye amarenga y'uko waba wifuza gufata umujyi wa Goma mu rwego rwo guhagarika ubwicanyi bumaze igihe burangwamo. Abatuye uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru bamaze igihe bamagana ubwicanyi bukorerwamo, ndetse abawutuye kuva mu kwezi gushize bakunze kwigaragambya bwamagana. Kuri uyu wa gatatu uyu mujyi nanone wongeye kugaragaramo ubwicanyi ubwo umurwanyi wa Wazalendo ifatanya na leta yitabaje ngo ifashe guhangana na M23 yarasaga mu cyico umunyeshuri wo mu ishuri rya Institut Mugala. Uyu munyeshuri yarasiwe ahitwa Munigi, agace k'umujyi wa Goma gaherereye muri teritori ya Nyiragongo. Amakuru avuga ko yarashwe biturutse ku Bazalendo babiri barimo bashwana, umwe ashatse kurasa undi birangira isasu rifashe uriya munyeshuri. Umuvugizi w'ishami rya politike y'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka ubwo yavugaga kuri ubu bwicanyi yavuze ko bibabaje kubona abanyekongo bicirwa igoma buri munsi. Yakomeje agira ati imitwe yitwara gisirikare y'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane Mayimayi na Wazalendo ntikiri kunyurwa no kwicira abaturage mu mujyi no mu nkambi z'abavuye mu byabo, ahubwo yatangiye gutera abanyeshuri mu mashuri yabo. Bijyanye n'uburemere bw'ubwicanyi bukomeje gukorerwa igoma, Bwana Kanyuka yaciye amarenga y'uko M23 yabiteganya gutera Goma mu rwego rwo kubuhagarika. Ati ni ngombwa kandi birihutirwa guhagarika aya makuba abaturage ba Goma bamaze imyaka irenga 2 bibasirwa nayo. Goma imaze igihe yarahindutse indiri y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, by'umwihariko imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi, Wazalendo, FDLR, SADC n'indi ya SADC itandukanye, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mu by'ukuri nubwo Lawrence Kanyuka yabiciyeho amarenga, igihe kirageze ku mboni z'umunyamakuru, igihe kirageze ko M23 yatabara Goma. Nibyo urabivuga, ariko dusubiye inyuma gato hari ibintu bibiri twakongeraho ku byo wari umaze kuvuga. Ikigaragaza ari amarenga, mbere na mbere hari itangazo ryasohotse ku ejo ku itariki 10. Iri tangazo rya AFCM 23 ryashyizweho umukono n'umuvugizi wayo mu rwego rwa politike, Kamarade Lawrence Kanyuka. Yego. Byavugaga ko harimo interuro ivuga ko birambiranye ziriya mbunda zivugira hariya zikomeza gutera abaturage b'inzirakarengane bagakomeza kubica. Hari aho bavuga bati dushaka kujya gucecekesha ziriya mbunda tukazigezayo, tukazishyira ahantu zitazashobora kongera kurasa abaturage cyangwa kwangiza imitungo yabo nk'amazu n'amatungo. Bwana Mushakamba rero, iyo nteruro icyo isobanuye, yego, bisobanuye ko aho twari tumenyereye AFCM 23 yacungaga, bisobanuye ko aho hagarukiraga hashobora kwinjirayo kugira ngo za mbunda zigizwe kure. Zigizwa kure rero buriya uzasanga n'intera bariho aho ugana Goma ushobora kuzagabanuka, ndetse no mu bindi bice biturukamo imbunda za FARDC, FDLR, Abarundi, Abasankuro b'ubwoko bwose. Ibyo bice byose bashobora kwizizwayo, ibyo bice bigafata cyane ko baba basubije inzozi za benshi cyane. Icyo kintu rero tukitege ko icyo kintu gishobora gukora no kuri Goma. Ikindi nongeraho, wari uvuze uriya mwana w'umunyeshuri. Yego. Abazalendo icyabayeho ni uko umwe yajyanye umugore w'umuyobozi we mu kabare, aza gukodesha icyumba bajya kuryamana,
ariko undi yari yaramuketse. Byabaye hariya za Kanyarucinya ni mu nkengero z'umujyi wa Goma hafi aho, ariko naho ni mu mujyi birumvikana aho umujyi ugarukira. Noneho rero aza kubimenya amusangayo, basangayo n'umugore we. nahoze numva amubwira ngo bwana Umushakamba hariya bagira umuco wo gukwa ihene. Yego, nahoze numva amubwira mu rurimi rw'igiswahili ngo ihene zose namutanzeho urazinsubiza uyu munsi. Ni ukuvuga ihene yakoye, kuko hari abagira umuco wo gukwa ihene. yaba ari ya videwo wanyoherereje? Ni iriya videwo. Nabagira amasasu avuze. Wabonye ko bari bicaye ahantu hari igitanda, hari uburiri. N'umugore afite n'umwana, noneho ibintu biteye. Umwana yamuteretse iruhande, bagiye mu byabo n'uriya musirikare. Ni umusirikare muto, yari yazirikanye umugore wa koroneri umuyobora. Ubwo rero nibwo barashe, haza amasasu aza gufata umwana w'umunyeshuri w'inzirakarengane hariya. N'umuyobozi w'ikigo arimo abisobanura. Sinzi niba iyo videwo wayibonye. Nayibonye na Lawrence Kanyuka yashyize kuri Twitter. Yego. Ikibabaje nagira ngo nsobanure uriya mwana barashe. Yego. Ikibabaje wenda uriya bamurashe batabishaka, amasasu aramufata. Nabyo si byiza, nta wabishima. Nuko hari n'abandi barasa babigambiriye. Yego. Mu mugoroba w'ejo wabonye umuhungu w'umusore wicururizaga amayinite hariya mu mujyi wa Goma. Yego. Baraye bambuye baranamurasa. Hari n'abandi rero benshi. Rero bya bindi bikomeza kuzamura umutekano muke mu mujyi wa Goma, ugasanga Goma ntitekanye. Kandi ikibabaje nubwo idatekanye, niko gace karimo ingabo nyinshi, niko gace karimo uruhuri rw'ingabo, kuko harimo abasirikare batari hasi y'ibihumbi 50. cyane rwose, ibyo uvuga ni ukuri. Reka twihanganishe abaturage bo mu mujyi wa Goma, kuko birababaje. Gusa ikigaragara ni uko M23 yiteguye kubatabara, kandi bihangane, bategereze bihanganye, igihe kizagera batabarwe, kandi batabarwe mu buryo bwa kinyamwuga, ku buryo nta muturage uzahohoterwa. Nibyo koko barababaye, abaturage barababaye. Reka twizere ko baza gutabarwa vuba aha ngaha, bakabona ibitotsi nabo bakajya baryama bagasinzira, bakishyura n'imirimo yabo nta kindi kibabangamiye. Tshisekedi yavuze kera kaba yavuze kuri buriya bwicanyi. Yavuze ko ubu bwicanyi, ariko ikintu kibabaje ntabwo yigeze ahumuriza cyangwa atanga ihumure cyangwa pole ku bantu bafite imiryango ifite ababo bari mu iragereza ndetse bapfuye, abapfushije ababo. Rero nibyo yatangaje ubwo yaganiraga mu nama n'abaminisitiri, ariko we yivugiye cyayabaye, yagaragaje yabaye nk'ushinja, nk'ugira abashinja biriya byabaye, ko haba hari ababiri inyuma cyane, abamurwanya cyangwa se ngo bashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ibi Tshisekedi yabigaragaje mu nama y'abaminisitiri idasanzwe, ubwo yaganiraga ubwo baganiraga ku mfungwa 131 zapfiriye muri iyi gereza mu rukerera rwa tariki ya 2 Nzeri, ariko kwezi kwa 9 2024. Yego. Nk'uko ibiro bya minisitiri w'intebe bisobanura, Perezida Tshisekedi yasabye igisirikare, igipolisi n'abashinzwe amagereza kwifatanya mu gukumira ibindi bikorwa byo gutoroka. Uyu mukuru w'igihugu yasabye kandi ko mu gihe iperereza ryazaba rirangiye, abo byazagaragara ko bagize uruhare mu mugambi wo gutoroka gereza y'Amakara, baba ari abarimo imbere ndetse n'abari hanze yayo, bazafatirwa ibihano. Ngira ngo iri ni ijambo Tshisekedi yarakwiye gutangaza
ariko nanone yarakwiye kubanza nibura kwihanganisha abasigaye cyangwa abo mu miryango y'abishwe n'ubu bwicanyi. Ariko ibiro bya minisitiri byakomeje bigira biti ngo Kisekedi adakuyemo ko ukuboko k'umukara kw'abashaka gusubiza inyuma ibyagezweho na guverinoma bushoboka, ashingiye ku rindi gerageza ryateguwe muri Bunia tariki ya 7 Nzeri 2024. Perezida wa Repubulika yasabye igisirikare cyacu, ubwo ni icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'inzego z'umutekano kuba maso. Urumva yahise abihuza noneho n'ibyabereye hano muri Bunia. Muri Bunia ndumva ari muri Ituri, maze wumve kurumva ibi bintu niba bitarapanzwe nuko Kisekedi atabiha agaciro. Nibyo koko Mushakamba, ariko se ubundi Mushakamba wamenye ko ejo bundi bongeye bakabarasa? Barongeye Musibe ejo barongeye muri Makara barabarasa. Byabayeho Musibe ejo. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo hari abiyongereye. Hapfuye 11 barongeye barabarasa. Ntabwo byavuzwe cyane. Byabayeho ntabwo byavuzwe cyane. Byo muri Kongo ntabwo biriya rero arabivuga, ariko wa mugani nadakuramo kariya akaboko k'umukara. Akaboko k'umukara ni ukuvuga akaboko kihishe. Ikibazo kagaragara kandi niko kaba gakomeye muri ibyo bikorwa. Kaba arakese aragakuramo niwe urakikuriramo. Bizi uko abigenza, niba zakara bivu akateza, niba zakagenza tuzindizi, ariko kariya akaboko katavuyemo n'ubundi bizongera. Kuko mpamya ko nubwo yavuze biriya, bwa buzima bubi bwari muri iriya gereza buracyahari. Yego, cyahindutse. Reka niba barabonye igisubizo cyo kugira ngo habemo umubare ujyanye no kuba ari ukujya babica, ariko nabyo ntabwo byabashe. Ariko ubundi nta cyahindutse hariya, ntacyo. Kandi wabonye ko wa muyobozi wahoze ari umuyobozi w'iriya gereza wahungiye mu Bubiligi arabashinja, aravuga ati bashatse kunyica kandi nanjye ibyo bansabye gukora narabikoze. Bari bansabye guca amashanyarazi, bagakora ibyabo hatabona, ndabikora. Barangije bibananiye barasa abantu bateshukwa gukora ibyo bari bagiye gukora, ntawamenya ibyo ari byo. Ariko urumva rero ko amakuru yabo ajya hanze, aragaragara. Byaba ibya Bunia hose biba byoroshye, hose abantu barapfa bwana Mushakamba, birumvikana. Uzi rero icyo baza gukora buriya Kisekedi akwiriye kwivugurura, akaba yaha abantu baba bari hanze, baba bari mu magereza, abantu bose, umukongomani wese akamuha umutekano ujyanye n'uburenganzira. Ngira ngo amazi yarenze inkombe, buriya ngo yishira umurozi akakumaraho urubyaro. Bikururiye FDLR, reka bumve icyo bikururiye. Reka tubitege amaso buriya, kandi FDLR ntisiba kubikora. Ngira ngo byarabaye, bisa n'ibyabereye rimwe na bimwe byabereye za Kaniro. Yego, hamwe batwikaga amazu, batwikaga benshi. Byanavuzwe kwa Kisekedi, ahapfuye abantu benshi ntabwo babagaragaza, ahubwo bagaragaza abo bahinze. Yego, niba ari wo muti. Reka tugane ku musozo noneho turebe iby'abayobozi ba FDLR na FRN nk'imitwe ibiri irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baherutse kujya mu Burundi. Ni ibyatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, ikinyamakuru kizwi ko gitangaza inkuru zicukumbuye cyane zibanga. Cyanditse ko uyu muhuro w'abahagarariye iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Burundi wabereye hafi y'umupaka w'iki gihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ngo nta byinshi iki kinyamakuru cyatangaje byavuye mu biganiro by'impande zombi. Gusa nk'ibisanzwe u Burundi bwakiriye intumwa ziriya mitwe yombi, mu gihe u Rwanda rusanzwe rushinja u Burundi kuba ruhuriye nayo mu mugambi n'iyo mitwe mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano, cyane ko na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ubwo yari i Kinshasa
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabyivugiye we ubwo avuga ko ngo ubutegetsi bw'u Rwanda biteguye gufasha ababurwanya Uburundi bukabafasha ngo bagakuraho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Urumva ko ntabwo byaba ari gishya kuba aba FDLR n'aba FLN bahuriye cyangwa bagiye Burundi guhura n'ubutegetsi bwaho. Ntibitunguranye kuko kiriya gihe uvuze yabikoze yicaye iruhande rw'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yego, arabivuga, ariko wenda ikindi twakongeraho kuri ibyo yavuze ni uko ntabwo abivuga gusa, bishyira no mu bikorwa. kuko icyagaragaye amakuru tugenda dukurikirana tubona yuko abantu nk'uriya witwa Mbitsemunda, yego, uriya Jules Murumba, abantu nka Jules Murumba uriya ngo bashoye imari i Bujumbura, bashobora kuba bubakayo amazu, bashorayo imari. Ntabwo ari bonyine, hari n'amakuru twagiye tubona ko uriya perezida w'u Burundi, yego, Burundi General Evariste Ndayishimiye yagiye atumira abantu bazwiho ubutagondwa, bazwiho ingengabitekerezo ya jenoside. binavugwa ko na General Omega yatumiwe i Burundi akajyayo. Ntabwo ari uriya gusa, hari n'abandi ngira ngo wabonye igihe yari i Kinshasa ukuntu yifotoza n'uwitwa Seninga Robert. Seninga Robert ni umunyamasisi, avuka no muri biriya bice biriya byarwaniwemo uyu munsi, hariya za herekeza Kinigi Kibabi hirya hariya. Yego, uriya Seninga Robert akaba yari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero kiriya gihe nawe yari yatumiwe i Kinshasa, akaba yarahuye na perezida w'u Burundi icyo gihe. Nawe ashobora kuba burya ngo yaramutumiye akajya i Bujumbura nawe, kandi nta kindi baganira, ni ibyo ngibyo gusa. Ashobora kuba yaratumiwe na witwa Justin Ndayishimiye arikuranwa, akaba yari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akaba avuka muri Nkokwe. Nkokwe ni hirya hafi nyine hegeranye na za Kibabi. yego, harwaniye. Uyu akaba akenshi bamwitaga Cordon. Cordon wabonaga hari amakuru yajyaga asohoka bavuga ngo nawe mu gisenge kidasakaye, bakitaga igisenge kidasakaye, ariko bo bakita ngo ni igisenge. Noneho bakasohora amakuru atandukanye, ntabwo bamuhamagaraga mu izina rye, ahubwo bamwitaga Cordon. Cordon ni impine, ni uguhina, ubundi ni coordinateur, umuhuzabikorwa. urabona bavuga ngo Cordon rero bavugaga n'uriya. Bariya bose rero akaba yaragiye abatumira kugira ngo bajye kuganira nawe, baganire nawe hariya. Kandi ibyo baganira kenshi ngo ni ukugira ngo bashyireho ngo ni Bantuland. Ni akarere nyine kagenzurwa gategekwa n'Abafransa. yego, ni ibyo ngibyo ndetse agenda bashakira. kandi ngira ngo wabonye n'abitwa ba Majyambere nabo yarabatumiye bagiyeho muri ya rwego. Hari n'abandi benshi ngira ngo na n'uriya Rusesabagina yari yafashwe ajyayo. yego koko, ubundi yamujyanagayo, ntawe bitandukaniye n'iy'abariya. ibintu bimwe byabajyanagayo. biriya rero arimo arabikora. niyo mpamvu ngo baba bafite gahunda yo kugira ngo bigarurire Kongo bayiyobore, bafate Burundi babuyobore, bafate u Rwanda baruyobore, ngo bafate na Uganda bayiyobore, akarere kose. kugira ngo niyo ntego yabo, noneho ngo kakaba akarere kabo.
gahunda kuko bamwe bageragaho bakabavamo bagenzi babo. Hari amakuru yigeze gucicikana yasohowe n'uwitwa Sendugu Museveni yego muri Pareko. Museveni yavuka muri kiriya gice hariya barwaniye, iyo ukomeje ukagenda ugera ahitwa ku Cyugi nibwo ugenda werekeza kuri wa mugezi navugaga bambuka bajya i Gatozi. yego yari ikibazo Sendugu Museveni yari yavuka, ariko hari amakuru yigeze gusohora avuga ko bafitanye gahunda n'u Burundi na Tshisekedi kuzigarurira aka karere ngo bakirukanamo umuntu uwo bita ngo ni umuhimu, bakaba aribo bakayobora yemwe no kugeza ku Burundi kugeza kuri Uganda. ngira ngo bizabagora. N'aya makuru kandi agaragaza ko bya biganiro biba biri kubera Rwanda n'ahandi, yaba ibihuza u Rwanda n'u Burundi n'ibihuza u Rwanda na Congo, bigaragaza ko hari ibihugu bifitemo uburyarya biri kubyitabira ku rwego rwo kugira ngo birangize umuhango. Ahubwo hari n'ibititabira. Nigeze gukunda ubusesenguzi bw'umuntu umwe. yego Umuntu umwe yavuze ati kugira ngo biriya biganiro kubijyamo utashizemo n'u Burundi kuko bufite uruhare rukomeye mu kubera mu burasirazuba bwa Congo, byaba ari ukwibeshya byazagira, ahubwo biriya biganiro bisubira inyuma kongera bigatangira bundi bushya bashyiramo ibihugu nka biriya by'Uburundi. Rero urumva ubusesenguzi yavuga ko ikintu yavuze ni ikintu cyumvikana. Niba Uburundi burwana hariya bweruye, yego koherezayo batayo, bukohereza indi batayo zikaba zingahe, hakaba hari umusirikare ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'ingabo z'Uburundi muri Congo. Kumva kuba Uburundi butinjizwa muri biriya biganiro, yego ntabwo, cyangwa no mu myanzuro isohoka nta igihugu cy'Uburundi, mwanzuro ndabona ureba igihugu cy'Uburundi usohoka hariya wenda bavuge bati twabwiyana. yego niba babwiyana muri bwa buryo bwa Tshisekedi akora ibintu yihishe, cyangwa gushyikirana atagaragara ari inyuma y'amarido, wenda ibyo byo byakumvikana. Ariko mpamya ko Uburundi nk'igihugu cyinjiye mu mirwano kandi kirwana bigeze hariya, wabonye ko hasigaye hari no mu ngabo zirinda Perezida Tshisekedi hasigaye habamo Abarundi. ntabwo baburamo kuko bafite ukuntu bahuza, navuga ngo basangira abarinzi. Ntabwo rero nka biriya bidakemutse, Abarundi batagiyemo nabo bagira uruhare mu biganiro, noneho babagaragarize ko barimo bateranya abavandimwe. Ntabwo ngira ngo biriya bintu byazagorana cyane ko hari n'ingabo zabwo zafashwe nyinshi, barazihakana, baravuga bati abo muri FNL, niba ari FNL, n'abo muri Red Tabara, yego ntabwo ari Abarundi boherejwe na leta, n'abo muri Red Tabara, kandi zikaba zigifungiwe hariya i Bunagana. Bumva ko byanze bikunze Uburundi bukwiriye kwinjira muri biriya biganiro cyangwa bukinjizwamo kugira ngo yenda hagaragazwe uruhare rwabwo, kuko burenyegeza noneho imirwano ni nko kongera amavuta mu muriro. cyane ko nanibaza ko bariya abantu koko bariya Abarundi bafashwe ku rugamba, bariya bo bazagaruka iwabo bate, bazasubizwa uburenganzira bwabo bate. Ni ikibazo gisaba ko benshi bashyikirana, uretse ko babikora bihishe. Yemwe na Afurika y'Epfo, ibihugu byose bishobora kuba byarafatiwe ingabo, mbona ari imishyikirano yafata akarere kose. byiza cyane. Reka dusoreze n'amakuru yacu ahangaha. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya waduhaye tugakorana amakuru ari buce kuri radiyo na televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV. Bwana Sentama, ndagushimiye cyane ndetse nshimiye n'abadukurikiye bose.
murakoze cyane, umugoroba mwiza kandi umugoroba mwiza ku bakunzi bacu. yego kuri twese.